Mulawurinkulu wa Eskom Andre Director at Sikantiro. Mahungu wa Western Cape John Nhlope ayimisiwa entirweni. Kaseka mtlangu France va ombana na Morocco eka semifinal ya vumbirhi eQatar 2022. Bakaina inkarna kambe lame mahungu ya Xitsonga ka SABC. Herperie. Nhloko ya Eskom Andre Director u tshike ntiro. Leswi ta endla ko nyanya ka swiphiqo swa mphakelo wa gezi eka khampani liya ya mfumo laha swi nga kala swi fika eka stage 6. Enkarhini wa sweswi Eskom va le ku timeni gezi eka stage 6 kumbe kahle eka stage 5 hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ta tiko. Director u thoriwe ku fambisa Eskom hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2019 laha a tshembise ku herisa load shedding endzhaku ka 18 wa malembe kambe swi tsandzile. President Cyril Ramaphosa u yimise muavanyisinkulu wa Western Cape John Nhlope entirweni. President u teke xiboho lexi ku ya hi ku tsundzuxiwa hi huvo ya tikhoto ya tiko JSC. Leswi ta tanihiloko ka himeriwe xiboho xa palamende ku hi ta sungula ntirho wo n'wi susa tanihi muavanyisinkulu. Xiviko xa huvo ya tikhoto lexi nga nyikiwa President Ramaphosa xi kume leswaku Nhlope u ve na matikhomelo yo biha loko hi lembe ra 2008 a ta va a ringete ku kucetela vaavanyisi vambirhi va khoto ya vumbiwa ku voyamela etlhelo ra khale ka President Jacob Zuma. Eka vuavanyisi byo karhi laha Zuma a khumbeka, vaavanyisi Jafta na Sisi Gampepe va vuye va mangala eka huvo ya tikhoto. Huvo yi bumabumele leswaku a hlongoriwa tanihi muavanyisi. Nhlope u yimisiwe ku tirha tanihi muavanyisinkulu wa Western Cape xikan'we kambe u ta hetisa ntirho lowu se a wu sungurile. Xirho xa komitinkulu ya ANC leyi nga NEC eka vandla ra ANC Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma u ri a nga tivoni nandzu eka xiboho xakwe xa ku vhota ku amukela xiviko xa section 89 xa mayelana na mhaka ya ku khumbeka ka President Cyril Ramaphosa eka ntshamo wa palamende tolo. Dlamini-Zuma a vulavula na mahungu ya SABC nakona u ri u ta amukela loko vito ra yena ro hlawuriwa kusuka kona kwale enhlengetanini eNasrec. Just stop there. I did not vote with the opposition. Yes. I wasn't voting with the opposition. The party must also be consistent. We have people in this NEC who have done this before and they are there. They've never been even asked a question. Kasi xirho xa komitinkulu ya ANC Tony Yengeni u sele swinene komiti ya nhlawulo ya vandla. Vhiki leri komiti yi tivise leswaku Yengeni u ta yirisiwa ku nghenela mphikizano wa vurhangeri bya vandla hikokwalaho ka ku va a tshame a voniwa nandzu no pfaleriwa ejele mayelana na minkungundzwani. Kambe endzhaku ka loko Yengeni a endle appeal, komiti namuntlha yi tivise leswaku u ta pfumeleriwa ku nghenela mphikizano endzhaku ka loko yi kume leswaku milandzu ya yena yi thunyiwile eka buku ya vugevenga ya tiko. Tony Yengeni a burisana SABC nhlekano lowu. I'm appalled by the fact that they didn't do a thorough job in the first instance in verifying and vetting myself. They went public and this thing became very viral on social media. And as you know, social media are platforms that are international. It was big news out there. And I cannot not think that there was an element of someone wanting to embarrass me, somebody wanting to discredit me. Who's that somebody? I don't know who sits in that committee, who does what. And I'm appalled by that, the process that it followed. Clearly, it was not effective, and I expected them to accept wrong in this regard and even to apologize to me. But there was no such. It's as if nothing has happened. Vandla ra African National Congress va kombise leswaku ntlhanu wa swirho swa vandla epalamende lava nga honisa xileriso xo vhotela ku bakanya xipiko xa phalaphala va ta mangariwa ximfumo eka vandla.
lava ntlhanu ku katsa swirho swa NEC ya vandla Dr. Nkosazana Dlamini Zuma na Supra Mahumapelo. ANC a yi lerise swirho swa vona hinkwaswo ePalamende ku vota va bakanya xiviko xa phalaphala. Ku ve ntshamo wa matimu laha swirho swa Palamende a swi vota endzhaku ko vitiwa. ANC yi lerise swirho swa yona swa 230 ku vota ku kanetana ni xiviko. Kambe ntlhanu wa swirho leswi katsaka holobye wa kabinete va honise xileriso xa vandla laha va nga votela ku va xiviko xi landzeleriwa. Loko a vota u beriwe mavoko hi mavandla yo kaneta. NC. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. I vote yes. Yes. Kambe endzhaku ko heta ku vota, Thandima Hambehlala loyi ekusunguleni a nga votela leswaku xiviko xi landzeleriwa a lava ku cinca vote yakwe leswi nga ariwa hi mavandla man'wana yo kaneta. It came to my attention that my vote for party line is captured wrongly. Vote for party line is no, and it came to my attention that it was recorded yes. Then I vote no. Kasi holobye wa vupfhumba Lindiwe Sisulu anga vanga na xona xivinzi laha anga teka xiboho xo va anga voti. A ri kona hi nkarhi wa njhekanjhekisano u hume loko ku votiwa. ANC yiri lava nga vota ku kanetana ni xileriso xa vandla va ta mangaleriwa laha va nga ta langutana ni endlelo ra vandla. Here we have a party political system and people are here on the party list. Nobody contests a constituency, and therefore when we have discussions in the party and take decisions, they must be binding. Hambi swiritano mutivi un'we wa tipolitiki u tshemba leswaku xiboho lexi nga tekiwa hi lava nga votela leswaku xiviko xi landzeleriwa a xi nga ri xiboho xa vutlhari tanihi leswi va nga ha langutanaka ni switandzhaku swo tika mayelana ni magoza ya vona. A ku na vandla ro kaneta leri nga komba leswaku ri nyike swirho swa rona swileriso swa leswaku ku votiwa njhani. Hambi swiritano a ku na xirho xa vandla hambi ri ro kaneta lava nga vota ku hambana ni vatirhikulobye. Malangute Mahungu eka SABC 2 vaaka ndhawu wa masipala wa Disobotla eNorthwest va tshemba leswaku vakhanselara vantshwa va ta rhangisa emahlweni vukorhokeri. Va ri vakhanselara lava khale a va ti endlela swa vona va fularhela vaakatiko. Vaakatiko va masipala lowuya va votele vakhanselara vantshwa namuntlha endzhaku ka loko huvo ya masipala leya khale yi herisiwile hikokwalaho ka ku lwisana ka vakhanselara no vangisana tithendara. Mapatu ya le Ditsobotla mana magoji mati amahumi etipompini malokishi mathakile leyi yin'wana ya mintlhontlho ya vukorhokeri leyi vaaka ndhawu va le ka masipala wa Ditsobotla va vilelaka hi yona. Lava nga vota va tshemba leswaku ku vota ka vona swi ta tisa ku cinca. We are struggling. We have asked for help. We will be happy if we can receive help. And the roads, I don't have a car, but the roads are very problematic for us. And nothing but people struggle with trucks. Masipala wa Ditsobotla wu ve ni ku ehla eka nhlayo ya vavhoti hi mpfhuka ka 2011 laha ku nga vota ntsena 57 wa ti-percent. Eka nhlawulo wa mfumo wa miganga wa 2021 ku ehla swi eka 44 wa ti-percent. Mutivi wa tipolitiki wa le University ya Northwest Ori hambi leswi a langutele nhlayo ya le hansi ya vavhoti va yimela ku langwa va kombise ku tsakela swinene. We have a new PEC of the ANC under the leadership of Nonu Malloy, and this is one of his big tests. And then there's a number of smaller, interesting contests. Mavandla man'wana ya tipolitiki malava switulu hinkwaswo swa 39 swa huvo loko van'wana va ta tsakela ku kuma 23. What we are hoping to see subsequent to these elections is EFF governing this municipality. We are ready for the government in more than 10 seats. ACDP is ready to take over the municipality. We're gunning for 10. And it's not about numbers. The DA is ready to rebuild Ditsobotla.
This municipality has seen in the last 22 years 29 interventions. A dysfunctional municipality, a lot of corruption. Tindhawu to votela ti languteriwe ku pfala hi awara ya 9 ni madyambu. Muchayeri wa lori leyi nga vanga nghozi la 13 wa vanhu va nga lova u tshunxiwile bile R5,000. Tempa Mabanya a ri ekhoto le Brantford endhawini ya Winnie Mandela eFree State. Lori leyi a yi chayera yi vuriwa ku va yi hume eka ntila wa yona ya tlumbana na thekisi egondzweni ra N1 eFree State hi Musumbhunuko. Mabanya u langutane na 13 wa milandzu yo dlaya a nga tiyimiselangi. Lori leyi a yi chayisane na xibazana lexi a xi khandziyise 19 wa vanhu. Lava nga pona xinhwanyetana xa 10 wa malembe xi le ka ICU exibedhlele xa Pelonomi. Loko xifanyetana xa 19 wa malembe na yena a ri exibedhlele xo fana. Mhangu yi kavanyete nkhuluko wa mimovha epatwini ra N1. Mfumo wu vula leswaku vulavisisi bya mhangu leyi bya ha ta ya emahlweni. The case against Tembalitse Vusemase Mabanya, a truck driver who was arrested following a crash that claimed the lives of 13 people on N1 near Verkeerdevlei Toll Plaza, was earlier today postponed to 27 February 2023 for further investigations. Hi hala tlhelo kule ku endliweni ka swikambelo swa xivangelo xa rifu eka lava nga hundza emisaveni. Tani loko pfhumba ra 16 wa masiku yo lwa na ku xanisiwa ka vamhani ni vana ri karhi tshunela ku fika makumu, vaakatiko exifundzeninkulu Limpopo va ri maphorisa a va va pfune nchumu. Vaaka ndhawu ya le Kgobokgane kumbe Kgobokwane eGroblersdal va ri va lo kala va khizamela maphorisa ku ya khoma mupfinyi endzhaku ko xanisiwa ka vadyuhari vo hlaya endhawini liya. Maphorisa va hehliwa hi ku pfalapfala na nandzu wo pfinyiwa ka n'wana kwale Kgobokwane. Mudyuhari loyi wa 24 wa malembe u ngheneriwe na vusiku laha va nga n'wi koxa mali ya mudende, kambe nsulavoya yi hlundzukise hi leswi kokwana a ri na ntsena dzana wa tirhandi. Ga bo amolare ke tšhelete yona ntwe ke ra gore ke tšhelete sona so ka nna ke eo ke nang nayo ga ke na e nngwe go feta moo a re go mme ke tlo tshameka ka wena totolatse nnete ntswilela la gage ka nnete o tshamekile ka nna ka mokgwena a ratang. Mupfinyi u rivele cellphone yakwe ku nga vumbhoni lebyi nga nyikiwa maphorisa. Hambiswiritano ku khomiwa swi humelele endzhaku ka ku va varhangeri va aka ndhawu va koxe leswaku n'winyi wa cellphone a ti n'wi rhosele. Kokwana loyi wa 24 wa malembe wa hanya ku va a ta hlamusela hi ta khombo leri n'wi weleke. Eka mpfhuka wo hoxa ribye lona Maphuta wa 72 wa malembe hi vukhale a nga vanga wa nkateko. U biwile a pfinyiwa ni ku tlhela a tsemiwa swirho swa miri. Ka saiteng ya maphodisa le gona a re kry thuso mama a re kry supporto and then mo ileng gore go ne le nako be re nyaka thuso and then ya be le gore go kosa re mo founele le phodisa le le swereng case but ya be le gore a re fi a be helpful instead a re hlomphe privacy ya gage. Vana na bona a va ponanga. Xinhwanyatana xa 7 wa malembe ku hehliwa leswaku xi pfinye hi malume wa xona. Hambileswi vatswari van'wana va tivaka hi ta ku xanisiwa loku, i murhangeri wa vaaka ndhawu a nga mangala vugevenga lebyi, nakambe maphorisa va soriwa hi ku tsandzeka ku teka goza. When I reported that to police, police ignored me the first day. Then I'm happy that I'm having a provincial commissioner who's responsible. The lady she's so responsible. Immediately after I gave her the story or the case, immediately dispatched the team from the province to come and address the problem. Now, what disappointed me is when the offender, the perpetrator, was kept on cells for more than 13 days without being formally investigated, checking the crime of scene, all those things. DNA was not taken and all those other things until the 13th day. Hambileswi hi nga endla matshalatshala yo va maphorisa ya le Limpopo va angula, kambe ko fana ni kwala. Captain ya Argentina Lionel Messi u hoyozele matlangelo ya vutlhari ya xipano xakwe xa nkarhi kwavo loko va hlula Croatia eka semi-final eQatar 2022.
Argentina va fike ka final naswona va yimele ku vona leswaku va ta ombana mani exikarhi ka France na Morocco. France na Morocco va ta ombana eka semifinal ya vumbirhi madyambu lama hi awara ya 9. Final yi ta va hi Sonto erivaleni ra Lusail eNtsinza Doha. Kasi ndlela leyi ku ngumaka mahungu ya mavhengele kumbe ya mabindzu. Timakete a ti ri ehansi namuntlha eJohannesburg Security Exchange. Randi i 17.19 loko yi pimanisiwa na dolara, 21.29 cents loko yi pimanisiwa na pondo, kasi i 18.31 cents loko yi pimanisiwa na euro. Nsuku i $1,811 hi ounce, platinum i $1,025 hi ounce, kasi oil yimbisi i $81.93 hi mphongolo. Kasi loko nga skimeta Dr. Nkozana Dlamini Zuma na Supra Mahumapelo swironkulu swa ANC lava nga pakanya xileriso xa vana xa ku votela ku ala ku amukeriwa ka xipiko xa phalaphala ePalamende. Hi kombele ku twa mavonelo ya n'wina eka mhaka leyi. A hi twini. Loko hi lava ku cinca la Afrika-Dzonga hi lava vanhu vo fana na vona ku nga vi timemari ta to yes eka xin'wana na xin'wana hambiloko xilo xi nga ri right. U nga hinkwavo kusuka na eka tiphati letin'wana va nga va dyondza something ku va ni ri membara a swi vuli ku ni ta pfumela na xin'wana na xin'wana lexi phati xi vulaka hambi ku ri xirongo. So ni va bela mandla u nge hinkwavo vanhu va tipolitiki va nga dyondza ka vona. Aka leswi swi endleke hi swirho leswiya swin'wanyana swa ANC leswi swi lwaku na mfumo wa Cyril Ramaphosa i ku va va swi vona ku loko vo kumeka va nyika Ramaphosa matimba ya ku a tlhela a fuma swi ta va tikisela tanihi sweswi aka Zondo Commission ku nga na vanhu vo tala lava ni dekaku. Mina mavonelo ya mina ku va vanhu lava va swironkulu swa ANC va tikuma va votele ku ka va nga yimi na vandla ra ANC swi komba kahle ku avana loku nga koka vandla ra ANC. Mina mavonelo ya mina i ku vula swona ku ri vandla ra ANC ri avane ngopfu ene ku avana loku swi ta ri khumba hi lembe ra 2024. Leswi nga humelela tolo mina swi ni komba ku na Ramaphosa u ta swi vona ku ku na van'wani vo ka va nga n'wi rhandzi ka vandla ra ANC nakona vo tala va kona va lava xitulu xa yena dazuwa hi va lwisana na ku yena a huma. Mina ni kombela ku na yena loko se a tirhaka a tiva ku endleka yini u ta kota ku swi vona ku hi tirhaka ya kwihi. Arperele